Oye ami foj botu. Oye bene wapo wiu. Ni ichani wati ba peche. Ke nero ba mawarati eni. Ene ba matugu madit. Matiga ribu kaka chuli. Ichawani lo kumbaj. Mawa winyi dulmani. Wun dulmani. Mo yeke wati wuno kwano. Ni chena ti chingu. Uluwange ni bot. Omero jeme pa kaka bet meguni. Iwatika chweri kumbu. Amero wachi. One phone. Ene wana rwe tugu pacholi. Pien phone ene bino cholo chenagi. Chi wego wunu no mugoba. Muti lwen perani. Ichawani bati chingwa. Geching new management. Bat pegi kwaro. Bat tiga tiyu chene. Mine ene tugu mabino ni. Pewa cherka duwa gola. Mi yinyo chene mi kele lu tugu. Mi yinyo chene mi feeding lu tugu. Mi yinyo chene mi gwaga lu tugu mati bino pajo. Era wadek tima ram. Ma bado yabu tiyu chene. Pegi romo declaring accountability. Pegi romo watira nisi bado tiyu chile adi. Pien la bole tugu beri soroti. Ugamu chene bad. Ugamu chene mafuba miyo. Wechane pe waner kaya chene tiye. Ero time ni da kolego chene lega. Iwati chwe. Odoni winyegi plus con. Inying mi charo Acholi Province team. Ni wego dugi Acholi Football Club. Otiga charo kaka. Mirpa wunjo manoki. Kaka lumono waere jomare chawana ki tiyo jem pa Acholi mir dug bodgi. Ni wegen ki belu lono. Gi jem mage nogi mirpe kaka. Kanya tigu megina. Mage mero wadulong manong nok. Oye Acholi President pasamingi. Mayen bena tie fan matek mada Acholi Province o wadulong mama chia. Afo tutwala kwa TV piberi kwa dwa yotiana matini. Lutua machalo kaka Acholi mapapat matikin pain morumuwa. Angene winyi lok ma akibod won kom mabe tutwala. Amita pain radio mana neno karo kinying. Lutua go dilo makiloni cha minyi ni meno wan wakwalo batch. Wayaga. Adada ini Acholi batch ma wan machalo wan fans managa young football drama yape. Wayab what. Wakelo batch. Eno kumiriki loko ni meno wan wayago baja yaga. Ada Acholi kawun ma neno dilo. No ken ma wunu neno kere wel batch ini por ki wel lela. Lutua ka wabi logo wunu Jimmy. Kongwa logo wunu Jimmy chalo ngi wiwa dam matemo koroyamu. Ana lego radio mo kene ka dong kai nen cha mo kene me pe ki program ya waja. Ko iniang kong ni gimone monotima dama ini karo kere yamo. Ana winyo na nen no beri radio chel matiboto kanyi gulu. Ma po beri mabe. Alego wun represent a wenyo mauti radio mapapat. Ni ada jomone mage kelu nyingi mono por ni kutimu gini inini. Wunu ngeo cha minyi gina ngwa mago timi ya Acholi. Manaka yang watika yele menene wapile wikaga. Watiki crew maduwa ata. Team wia matikit gum. Team maga. Ototo. Now, ada wan machalo kun watipile wikaga. Wachero wa yago baja yaga da. Watiki jomane nyigdana dek magatika yele wia ototwale gulu kainini. Mamete Acholi win mabe. Turo Acholi tinenda pawe ya ngwen. Wono bonena machalo team cha minyi ni kara. They are the greatest team madong fans magiloyo. Kachel ke real fans. Many ngo mambo team nenda pa we angwen. Present Acholi manayo kar kinyingwa radio ni. Wabi yinyi. Wanga jimpe kaka wa yeo. Peninge ya Acholi ka ini logo da kiwaji indana marachi. La kwa TV tiki wan obuchwali YouTube. Kai ni nge Acholi me chungpe kaka da luko wa mabe. Weke nyang wano beranga. Wano ti team mapo wakelo mone. Omere dano beri deyo ka waka. Eto watiki nyik dana dek monini. Nyingi bebi karke wa ikeri vote kimar wa itepi. Wang maki nui. So wunu tie. Batch kadonge mero gupen general. Patron Acholi. Ka omero kama batch ye. Ugo chimbore. Tiera bunyawo. Batch tie bot management manyen. Management machon please. Do pere. Loka wanye no ma wego kera Acholi. Nienda pa we ngwen bino wacho wunu dilo. Kema afo itutwala.